kisa sagari. Ani bumung ka Rahel Kalai na. Rahel. Nang tini je resam na family. Bombo hai ke serengai kya mane bombo hai ke wan sugi kya kisa sagari fil. Borok kaini hodo. Je practice khai jane borok sus khai runga singin ni jing sak ni khlai jeng kaisa sus ma khlai ka te jeng gan sus khai mani bahari sang kamun sus khai ga sang kha khlai sang ogano full khai sang kam kan resap nai Emne ni jinis sus kaisa bong ni sus kaisa ru na. borok sus kaini jing sus kaisa Mane bombo hai ro no tini. ya mote wan sumani asuk tap to nyani jo ha sang kha khlai sang je sang khlai jing sang mano sang jing kha wai pho khlai sang amno sang fulfill khlai nen ba Do tang sa hai kisi sa mane first interest mi mane resabui kisi sa lukorok na kisi sa phunu regari je nang tini ni rexal roman. Puila no gayang bo kapang kakamay tangka kama jani ang notini wanshumaniya ko Belai kino khna tok lukorok na kha kesang renai he ke ba tirfra idol ni ngai kecang boyar sipsar nai norok nong sinai oba kino bumung kotor kucuk khlaina ni bagai tipra sani ngai sini mung khlaina ni bagai au tabuk tai khorok sano bukhuk ni bumung kisa saikna Meheli Debbarma nang tini tamo rosam nani hnei phaikia ang tini tang thang bersab nai totalo sekango hingke raima saima hane tangsa kya bopore jadu humale Pekasian ke dukung sam ke sar sekang member resab nai emne tini je rosam nani sus khaimale nang da ni ji sus ma khai nai ke borong ni sus tang sa ke ang ni je jus ma khai kan te tang nai ke bor jus khai ru ta oh tang nai mar sab nai na nge do lu tang thang kalai ta tang thang klayo nge lu korona kisi sa mane khatong thuri kisi sa regadi resam tang sa jadu humale boki shania hani shakano khani tola athuk shaman bo jadu abar shaman bo jadu bonole shanani ko gya belai belai kin khana tok oba hekino titi disha hapang ni sai to mumbai je sini sar sohel ni wan sumung kotor bai norogom haya priparok mamani bisingtei kaham nongtheng tirprai dolo norog jidina ningtheng hambai thank you hambai